Mbote, bolo, bara ala, nyewazo, nyangadef, anisokoma, mokobo, ujambo, karakor, anao, barzahusha. Tosa na amani na zendele emakoko ne mabaye wawanilia nsi ya hatu wachongesa rilona nsi bainge irengwa mateka. Tosha na ushinzi na zendele owanansi mawatwania mjihunda o harma ezensanansa zahe dunia nana ezensanansa zahe emasiwa ya Komoro. Mwanama wa falsafa nzima. Ngamuhambiyo Hotep. Arjo virili ambavi haruma madambili au tatuzi. Madandani si Johanzani shahidi zize bambe sejo kireka nganje trompe akana mitsimjizi shami msanzi akongo msanzi yojwa ubewa yojwa uyebewa ngasi sonti pia ngasi ma conscient et danger ilio harma ensi hatu utsinze futama ya ikaya o ngoremao ensi hatu ngotsongo henda no enjeza no renga mfumo o dhulma nana ula ukatili wa kidiktature kayao ekaleo ambatijao ngo intimidelwa ngo fungwa ngo ulawa au shangaziwa. Yonde daraja nsi hatu ya waswili leo ngamsikitiru akana ngabondwa nji ikayao ikawlazimu kenga sinko nyanzima ngarda hiyo shwana damu wao msujuana mbe unuhara msujuana mbe tinungo za wala za hashiri msujuana mbe unupe wajifanyiliao msujuana bendi sha wanama wenji mazababi wenji ikawlazimu kezenongo zinu richuha ngarzidaiyo hokwelo hao bainge kweli mruka chubuliwa umasiwani Komori mru yamba ijauno maslaha hamru yasiha hopareni yafanya madamanyo ya udai ezi haki za hai ngu ufungwa ngu intimidewa ngu fumwao ngu wao wi ende heli inu hatadi Mwenyezi Mungu ariba ankli hariniki ankli yori irumi haritafautisha nezi nyama hankli yarinika ili rikaye de mametre wahe ulemengo yani ke mwanadamu yakaye de metre wahe ulemengo sha ngamfikiri ama karchurumi haku yankli yo haumbe sengar sahauo haungaribe wao hau karichubebea obahanu ya zakweli ankili rumishihe ili rijua puhangayo. Hotep alaikum salam wa rahmatullahi fundi wangu zuki wangu Fahatin anama wabana wazakweli kayao hata wakati ngamhozo niwe Rama Fahardine bwana inu ya irwa waeche wakati Mungu nebo amuradi respect halafu nchuelewa zabari abo tsikao tsahari jirongozi sisi rilo Faransa ikaya ungari wanao bwana inu eka abatsi namna rijo shindariwa neza kweli bwana inu rashindara fuzunio ra huendelea harma mabadiliho ya za kweli ya masuala ya ujuzisa au kananga sina mahaminji
ndarwa nao ya bwana inu sirlo manga minhum darmaze rezo sociaux minhum ngarendao harmaze mandamano harmaze place publique harma sha zali ya kaza ya sasanya hasasanya hararia ngondo ngurengwensi ya irithishe wanahe nuanzani wahe nuwa karibu nae ensibaki jagabu rirendehe jensia alibongo ne famia haya wakati ngo virao rihuzuliwa kana ujua nusu za hatu abasainu rendeho masiwani harma amani haukana ngarijo ufungwa ngarijo ulawa ngarijo ushangaziwa hauriralwa hitswa nasema conscient nana wala dungu ambaye kamja badi ngarijo ya ukana yonga mambao kamja ilirijwa ujajeri fungwa riulawa rifi na sitsi mfi ekawe ngo chojihiso kawe mdemlozi ngawe na shambo ngorirendo fingo dongo rirea eshambo abengelia jerahule sitsi mfi si wanadamu Mwenyezi Mungu harnika ankli yabongo nari rumie irifai donc si jomba ike nini si rilo faransa riwana we bwanani wala mikala wa uzamba hakuna rechange strategie namna ikaya we bwana inu ikane valeur ya za kweli riste hilo haukaba nundu kadofari ya mru ya stehi mru na stehi ça s'impose mru impose et respect hae kama kutuste hilo ange lazima impose et respect aho uste hilo donc yonde de amado lazima ikerifikiri namnaje haukana sisi sinde mapatron wahe Komori Hotep Manama Ahmed Hassan sisi de mapatron wahe Komori de diaspora ya Komori iliyobonzi lewe mana Komori wangu wacho ufahanzaya wangu wacho ujila jawa nazifi de diaspora ya Komori iliyo Faransa sindirumere yaoni mapesa Western Union MoneyGram mafundi wa bundu wafanya uze hazi za bundu na endini yao mapesa ya lao Faransa yao ti mapesa ya la AFD hau ya la ya l'ambassade de France hau ya la Union Européenne hau ya la tijinda hubini yao mapesa ya huwa Komori iliyo Faransa sindera chongesa ntiyo iromba mfia bahina renge zenongo hizo rizi amini hakaka tsuste hilo enamnaje rijoka ujempoze riste hilo hakamonsi karitsi nkonyo nzima gelazimori ke nkonyo nzima rirensi ya diaspora ya Baraka ni diaspora ya Shonga ni mazama shihui na majana matano ikayao wanungwa tourneo enro alamherike nkonyo nzima ripange association ya za kweli ya he diaspora ya ho wa Komori walio Faransa ya za kweli ijo hunsanya ya diaspora ya he ezensanansa za he Faransa pia hata la Réunion hata Maore hata ihaini bahanu walo Komori rikane association ijoka solide bwe yodi ya mwando rikenkonyo nzima rirenswa na mivurano na mrohe ni appel de Paris appel de Marseille appel de Lyon appel ya sijinda hubini zuki wangu Fahardini ze Bortolem ze Amiri Madi hapa mrongozo wanama mazababi Dima Abubakar yani hani mwanansi na rirejei harma akli ya za kweli embana inu riwane hunu rishinderi fuzuniyo za kweli bangar joshinda shae ya mwando na rirejei lani rikenkonyo nzima ranzi rike wazima rikenkonyo nzima risijivure rikubaliane riaminiliane
haukanga sina madai ya rihusu menji madai ya hize dio za view sindo diaspora ya mando Faransa ya he Afrika wangu ma Africain rilo wenji Faransa ritende ma Tunisien ritende ma Marocain ritende ya ma Algerien yo ndio officiel zabari litso na force mana karti konyo nzima sinde diaspora ya hema Afrika rilo Faransa rilibisiwa biezani ikaya owenji waliba oze biezinu hando masiwani zilangwa ziliba obieza za makopo za kredi wajawa doliba hambavi heze bieheli za paya sindu wandu ikayao huvahiza mbahindu rekavio rekameli ngarikozao zebei kezitsukomeleha na abongare jo ujisasanya hata ubahize mbagara bombo ujuhe abo ulibetsi jiziwe majana mangabi lende hula lende la ranganyi henso abili wojo jisasanya hata ubahize emajunia 25 ya nsohole ujuhe ulibetsi jingira lingabi wende ulaunda fanya mashughuli unike wangwale azimbeze mbado utseshe na ngari rohao damu ngari kozao ukamda shida hunde bie yendea unwandu zai wajochwa uhenda ngari kozao humrushinda ya hunde mwaia ya mbenguba hizo mna gari haunguba hizo meblu haunguba hizo n'importe quoi parce que zibei kezitsukomeleha gari dharaulwao na singaritsangao harumwe ekonomi ya Komori funvu licho chashi aboji garijoju hawasi wasiri parebie rikopebie rendera to wepo aba humasiwani amashuhuli rilale hizani na bale ulolohe adatakatsina itanda kamwenje ya ucho na iho endao haumba maji ya ucho ela kati ya vaima majoto ya majuba yala ne mahindi turumvunzu shende sharafilisha karirumia mbabe ya anklinu ya rifairi rense uchodo turne anro ba ila hale ngare turne wanro harma bana yenu na sikarti namba ndongo ichoka yonsiri hundao Desemba ndongo ri hundao siwasaya ngari la mwao wandu nusuza wandu wakausiuha haungari fundishao wandu mimi ze live za hango zinji miujibaze harma ideologie panafricaniste hawe histoire ilini partage mbabi mba ilmu Mwenyezi Mungu yanika hawe mbabi na rondolea miwanza inifai ike ilmu jofa wasai shaila hale riloban ila hale ritourne en roban ngasine droit engeri kankonyo nzima si wa Komori rilo Faransa ritolea na zenia uzikwangu Fahardin bo Dima bo Bolt bo pia mluhu engeri kankonyo nzima za kweli ritoleana banarionane rikensi rifanya mkonzi wa za kweli wahe ya diaspora ya hoa Komori walo Faransa riredingoni wana egoismu riredingoni la kibri rikubaliane ristehilane bainu faida ya hatu sonti pia nobori tsonkonyo nzima ngari lo hasara sonti pia rwashangira wanzali rwachomshangiria pia ngari lo hasara na singa si inu haki ya hatu rihunde kenkonyo nzima rijokana gasina association ya hoa Komori walo Faransa gasina madai ranzi na rensi banu izjoka anzar joka doja rodai zjoka uja Komori zo zindwa jina narso jidaili asirlo hu narso jidaili asirlo hu rijipange rijokana ngarendo rajidaili rihunde bia ya urahisi
kenele oze mbio za mkomori ekamba hali vibia hali dekamba hali vibie ya 1000 euro hau 1200 euro wondo ukoma mba mkomori hali vibia ya hali chazinu bie zenda watazifwali rahane mishahara ndo alivo hunu bia zima jana mararu mafikirio hindu we mishahara mezi miili ya mrulo ulo na hazi ya choulala hau chosimbuha ridai kananga sina wana siwaza kweli sidawala wafarizi wajodo virago shadruati wandu wasijindo binandobi wandu waza kweli wajo urongo waza kweli hotep mana mazuki wangu Osobardin hotep mana mazuki wangu hotep watukufu makau waswili wana basai to sana ushinzi nazimendeleni rijokana nga sinema dai yao wandu waza kweli wajo ya dai par tous les moyens si wandu wafarizi si wandu wajo handa mbe kabanuri wakili wandu sha unangalie ranzi za hangu nezikiri ranzi ngerje oka wakala waza kweli dhamana waza kweli ujwa ukakali haliso wasaya yonde kidhamana mrujwa uzia kakali no wasaya wale she martaba hatu si wakomori ananleranzi ni kure ngena angalie oi bari mzira mruna bona yamde martaba hatu okanani mndunguji fikirilio nafsa moya hae she egoismu woko tsurira mene hata mbaba hanu hasara hatu sontipia o mavumji pango unu hasara ngarila usontipia ankeravi sangani heza kweli rifanye reka association des associations yani de association ya heze association za huwa komora kana heze association za huwa komora zilo Faransa ngizo japuzila mtu zonongo ikayao rijojua ujipanga rende haruma ministère de l'intérieur rende rajiransenye recense ema ze association za huwa komori zilio Faransa ngizonga 10 20 majana mararu majana mfukari rizijue ranzi rizijue haukabanga bandu wajirendo association bahata kwatsi kuna wa Paris Arme journal officiel ya Faransa kwa figure harumaye platform ya hizo association zilo Faransa shawacho rungwa chongo hada ya wandu kwatsina hata statut ni lazima rijue enda wabi na ndawabi walo na statut Rirensi ndizo wana association akinija ni association ya waikoni ina association ya wa Moroni ina association ya wa Mtsamdu ina association ya Fomboni ina association sangizo ngizo abo ngona ripange association ya heze association izo pia ani de mzadze wa heze association izo pia ngelazimo ya hei riwatunde riwapare wakubali riwasezise waparenye haini president ya reshewa document ya iremplisse hau ya afanye lettre de recommandation hau ya kubali ya intégrer ye association des associations rikane but kana imbana hatu karibana obanu ekesha mashishi himi banu uhunda mezi mfukare rende mbio emanansi mkomori ya dohunda bie ya urahisi emanansi mkomori ya jwa uvide mbabi ezela kavuza hahe zilo Faransa ezela mbabuza zindurondwa hunu rishinderi vehe zendeza twashonga na wala wanyanyasi walobula tena kabatstambu hauzendeza hibwa hola duan kabatstambu sha umwe richo shinda ri sasanya riveha si wakomori ngarenda mbio risane rikaneji la huishiliwa haruma ya dawla ya Faransa kana ilaibu nziro ya aibu ya jiri humjininisi wandu wabira inaperçu watso diplomati wazakweli watso mamilitantisti wazakweli watso hata madhamana wa hizi association za zakweli wajomba wa aparece haruma ze media
za Faransa hawasezise hawadungwe dossier avec des avocats au daily az haki za mwananchi mkomori ulo Faransa shani mbacho ndabalanda toe fatiha wangu hapa wa banabingo watsambalia na wanda zao halafu wandu adotapoze hapo mtu mruva ya nkandunda hafu ili mrajwa uonehwa harmaze video na kofia njema badi yoke turi saidi ya mbango ilo hamba pawa haukarenda hatari mazema iti ze ajali zilihunda ungari zitole au pawa olio ya ukarijidailie za kweli laibu nziro famia wangu mfukare wa fariki komsa karina wangu wa uridailia karina mazama na wahe mazama yao shaheni mndu yobira bavuni hende hajimelea heni mndu yojihubia badi banuko uhundu nyonsi pia rasira ni ngarilo hasara ne karika konya nzima karjajo kangarilo hasara yani yode mba klinchashi hangu nemba hamishashi ulo niyo nemba binajuhanza ike rishinderele wane nsange do kubaliana rikenkonyo nzima ekanga sikonyo nzima ngasina mawakala waza kweli wali wakili za kweli wanadamu waiva imani waiva ubinadamu na uaminifu wandu wao wajoka kiasi ya urishilia ya uhenda waridailia harmaye parlema ya Kifaransa haukayo wendeso azali de Faransa na singa sihunda sina abori jojo ujipanga enamna jeri juka ushinda rilembeze Mfaransa woyi si diaspora ya Komori lilo Faransa itsidotsa kana paka na mjori libebie wora libabira handari hundu hindi ya libabia ndo mchorengo hafungwa ulo wa hafu hadhulumiwa za haki zahe ana mjori fanya mandamano mandamano ra afanya ranzanchila hata leongari hundu hindi shanaripangi mimi ngamamini harmale jafula mola hangu ya ukana ekanga sinkonyo nzima ngarijoshi ndarishi ritabisha zale hataro kanga sikonyo nzima kati wakardo fikiria ukanarunjile mapesa rijuheri behe Komori wandondo apishwa ubuna na mhogo na kibeilo ndo josoma mabareni wandwa ribiriza stadizo pia karsina mbanongo rahunda karitsi na rahunda nensinge chungu henda nwangamiziwa na usisi wansini ifanywa manyahuli ni azali nwandwa hahi waifanya manyahuli manansi ngufo barini hauchota wensi ya izoko usizijua shangu pia wafunya macho heni mnungu jihubia badi yuke na ukiri ekanga sinkonyo nzima ngamrejei ngarijo shinda ritowe azali sisharti rise Komori imbana inu narifanya za kweli hunu narurumia za akili za hatu rijokana uino association ilo declare harma e daula ya Faransa ilo na ma representa wanu wa representeo e communauté wa Komori pia wajihunda wao haruma ze wilaya za Faransa hiyo dochokansi wanadamu wailiwa raru walona akili wapare wanyanyao wambe na mjeri fanyijao baba na statut sayin mami nez exemplaires za hizo statut rivehe ridepose harma prefecture ya Paris hawarme ministère de l'intérieur ya Faransa ridepose ilira wakili za kweli timabani hate parlema ya Faransa wallahi ngarjushinda rinji ridokana wandu endo adodai hizi haki za wa Komori harma parlema ya Faransa wanunga ngabwezi jao yuko hukanga sina ekonomi sisi nde mapatron ngamrejei sinde mapatron hezisiwa za Komori sisi ngaritsangao mafunvu yacho mashashi haruma ekonomi ya Komori shama karchu hisi hawamaze nongozinu karchu amenya ukana sisi nderjo ushinda rifanya bane shahatu tidocho dobe hama pesa bahi yondayo twashonga kasi okaze maliza hatu nezemvue za hatu rizihunde faida riziwanilie rizidafi ekanga sinkonyo nzima
ngarijojo hatarambe ukana ngarive hao wakala wa hatu harumwe parlema ya Komori parlema ya ndrabo ilo Komori omwenga sina mndu urepresente ya diaspora ya Komori ya roha harumwe association ya wakiliwa no wa Komori yende ya dailie ezi haki za wa Komori harumwe parlema ilo Komori yuanzalika na ujua ya meukana ngurengo wandu ya watepirizo yafanya msajaja yafanyao paske mana fanyao hizo wandu kwa tima protege kwa tuji protege harmaze institution za he dunia za ukanarike ma protege ili sijutabishio sha enkanga sima protege riji declare nga simu Ufaransa yoro jwa u demande hata harmwe Nations Unies wari reconnaisse les Nations Unies yo wari reconnaisse rikane mawakala wahe diaspora Komori wede wadai le swala la maore harmwe Nations Unies watsina ma politiciens wandabo wanu mathalan kanga sin ngar existe heli anzalika no jori intimide heli anzao heli afanya winu yaridharau yariboneo kana ujua kangarjipanga oza kweli kani jipanga ro ya wakati uhambo kana ababa hainu ngasina chamala za kweli la kansi ale chamalino na lende la dai wa Komori watsanga au harmu ekonomi ya Komori walo Faransa wadot vote zo winji wa hatu ngarono hamazo mastanjab zote ngombo kauke zina uparo jokiri yani zankli za hatu ngizo riji affaiblisse ezankli za hatu ngarono hamazo nongo za mastanjab na kabati miracle yabo kabati miracle ukweli ujitolea na ufanya zinongo heli ya lazimu kabati hata meunjuza yabo hokanarshinderi kane mawakala wa Komori harme parlement Faransa on est la première diaspora avant chuhamba ukana ngajoka ukana député shele on rasujuelewa nayo sharjojo ukana voix et voix hatu hiyo iverwa par des députés au par ma parlement Jean Rosoma oshari yangu azijoka zo nongo mkiniha kabati hata mastanjabu ya shakarja parozifanya karja parozifanya akana enge owangu wao wende ngwaona discours ya henda ndo harme parlement waonese A plus B ya ukana azali hafanya mpango daena Macron waangamize Komori wangwa huzao azali nguhuze Komori bahari hindiri njilwa ngabo andu harme parlement hiyo watu ujue zijirio Komori rikane wandu wa Komori wende wadai za hewa mbushu mathalani harme parlement wende wadai ukabanungabo wa Komori mafranco Komoria wenda Komori warengwa wa wafu warengwa wafungwa bahi waisizwe maisha warengwa na abonyinga ni hunwa mchongo urenga mapesa mwambanga msaidia hulangabo AFD ngabo tijinda obini ngabo coopération française na wao karchona mbanongo hula karija paroka na wandu heliyo ana mshuhangu maliza lakini nde masoma simba mjinga hamadami shanda ni mlona akili mamba mbiri likoli msomo ani kamrumie za akili zinu za rifaidi ngohi litichobaki haruma boti la kukutsabe hizo kabati hata miujuza buhari hapo ngamreje hiyo rijojua nge wa Komori rikanesha maisha azaliwa hibaze votizila rijokesha maisha shijuha independama ne hindi wala ne majunguso yaki kina na sedelarifa kala hamba majunguso bala hale urakawatiti eka wala maduhazi ngwa udahoni ngwanzo warunguwe bala kamba mukadobwa mnanyungu na mwana mtiti yao bahiwo hupua wando ahejirana ambao kana ndambye jirani yahunike mazunguso ani yemkomori ya ndongo zake aswili za culture ngoelewa hizo na mzo nambe
halafu unjo ahejira na wejira niwe lokana au mbaba na mzaza ya wa mapara ngwanzo ambe ndongo yabo kwa tutsa haya ishie hango na ndongo za kisitara halafu abo ujao abo bahe la jirana mbabo enda tsashe bandu kadha hulani hawa amtar mahendini distraction ilia bahiwe ndio adobi sedela refuna na kikina wala wenda wafanya wenda warengeze voti wabazali warenge daula kumori wanikaanzali halafu waroha watu ushinda wenda wakaufanya mazungusu resultat hindi kabati ata resultat mazungusu chaizonda bo engerikane association yo ya diaspora ya Komori mpia ya kaansi watu sisi rijoka en parallele ngarenda harma démarche zinwa jina ngarenda harma démarche zinwa jina ngarinjia harma zinwa jina harma za institutions za kidunia au za kiafrika rishinde rijwe ebano wambo kweli ndo ebano wangwanu endo bemruri hadayo ndo chandara juwe rande endo bemruri hadayo ndo birambo kweli ndo bi kishakari tujua ngasema supposition na singa sina force tajirande compte raelewa yarifai baizonda bengerikane association hiyo ya zakweli ya wakili ya diaspora ya Komori dijoshinda hatari dohenda harma diplomasi zevotizila ho kazirelwa enge association yenda ikaansi rijokaramba kana ngabo voti za widzi sonsi piara kaujwa kazi no voti za widzi na rijuhe si wa Komori rilone ribeha oye ekonomi risinde mapatro rijuherende ratsa hensi za kiaminifu hama Sud-Afrique hama Kenya hausijinda hobi nanda anamje mrisaidie mrisupervise ze voti zinu anata minsi harma kabanu ridairi voti ranzi hondo ushoni hengerika konyo nzima shamchomoleza nizo radio karifanya hengerika konyo nzima hula jana aburjenda ratsazensi hizo anzala tsendenda renge mfaransa na Union Africaine yandrabo na wezi ajawa hansi wamsaidie ahibe na RFI walande ondwanzani wa hetu juru alafu andwa intimidewa ilamba intimidation impression on a eu une impression mais réalité c'est pas ça inger kan konyonzi mayor jenda rajidailie ritsahezensi rijuhe kana mje mwende mar supervise mbabu za voti zandrabo zinu bala kulihali ngo ekarambari hibi wa oridhulumi abonga sina wandurujo ka ujare wala umokana abantu mlirende nayi mshenda msaidia wezi hamridhulumu shakari jafanya ngama mwanzo rifanya ngamfikiriyo ya ukana mandama anyori afanya harmaze ze place publique au ze live zinu ngezibadilisha mbanongo besengari la mao mbabzanu suzamu shazaliwa wo nushwa kwa tsina janasi wa kwa tsina janasi za haongeze ndao warirari yangu endao warengensi waifanya manywa huli ngwa inyenyao sinderilo hasara ukana leo kontineri ukaushinde ubehe kontineri warondwa mbabu za zinruhunu ubehe nganjo waze 8,000 €, 10,000 €. Leo hoka ulibebie wende Komori ngefa umjuma 2,000 € na 3,000 €. Shaizo pia ndo kakaritsi nkonyo nzima wavudaye ze haki za hatu ranzi walo Komori aba hainu nariwarensi wajidailie na mjue kana engerika nkonyo nzima arichojo shindari juwe ranzi ema pesa enda Komori haruma maharalinga akaizo zo statistiki wujwa uhenda ubalie stati ne pièce d'identité yao kwede harme siège ya monogramme. Bon, mimi Komori ngam represente wa Komori walo Faransa ngamanjoni jue ralingabi ya mapesa yabeho ao haruma masiwa ya hatu richoka namba ide izo kabati mstarabu joshinda kensi banu ya releze ndongo hamandizo hau ya risomeshe si wanrulo Faransa ba izo engerika namba za ide heli ya borjuju heli ya ujidafini nar amini wanama wanansi wa Komori lo Faransa
na aminirike nkonyo nzima ripange uzima waza kweli, uzima waza kweli garjo ushinda ekari ritoleana harma uzima waza kweli. Allah azalingu juro yabo koshoniho rijojo hamba kana ngarwa kilio wangu waje wende harma voti zijo kaure wa Komori harma voti za haki mathalan engenga sinkonyo nzima changa mwana zimbio za hao mwanzo wende hata waziwie ritsiparo jana mbahindu Komori chomali ba chata sisi wasiritsende engenga sinkonyo nzima rijojo utwalia ya ukaneba bansikairi ma elementi ya nurado yafanya hunu Faransa banata hunu zembezo rahisi rana Komori zembuzizo rahisi rana Komori lefeleke mafana ngojo lihunda hunu madaba ngojo ya hunda hunu kabatsi mbahindulo Komori sijo hunda hunu letikairi shodo fanya hunu noritsile hasara mathalan ezahunda emana msho hatu Fatima Mzee Said kaonga amwishoka hachililiwa ngunanze izo roka engerika nkonyo nzima rijokari sezise institution zinji engerika nkonyo nzima rijokari rende haruma ya ambasadi ya Komori iliyo hunu Faransa engerika nkonyo nzima rijokari renge kolektivite ya maavoka wandu wenji ikaya urjo shinda rwa dailie engerika nkonyo nzima abo ngejo kiriunde mrajambe kamtuchorenge mabeja mairumi ahinga mjoe daraja mabeja wasilishiwa harmazi institutions za hunu Faransa wawacho juhanza taife itsiparo exist wa Faransa wao haukanga si washashi nyinyi kamshu jamaa derera kawenji mwajo jamaa tsangaze fikra za hanyu ratsanganyihana sonsi pia kukabatsi kibri bano kabatsi boneyo heni mru yebani hauka yatsange akila ribimi serangalie rifanye richujeri oneze joka nje mezi joka masula hauka mhono mzima ko jure makotsi ongo manama Amir Madi amjuo kana c'est compliqué sha nar amini nar swandi sanda aminawe bangar jo hunda jina rangari na wasaya warangari nar kema polisi waheze association za kichamfu zilo hunu Faransa zirepresente wa Komori wachungofanya nongo za kimafiti rijojo kama polisi abonda borjo ushinda za kweli ritowe anzali ngujoro habahati mbi etarehinge janzi hao mwanajeshi vrema wallahi billahi yani hataurisa yani jeshi mkomori keribahi wallahi billahi keribahi bahi nishwana hata faida ya majeshi wao ichokandelela lire hicho jeshi mkomori kajaparo dafi yansi ya Komori nsiweka udafirwa ni mafena mabeja na wafaume na mashuja waundwa wanane Portugais waundwa wanane mzungu waundwa wanane Mwarabu waundwa wanane maadui waribambaisa kanzari hicha wahafa ejeshi mkomori makudeta ejeshi hashindi havorte kudeta ndaibize kudeta rare makomori ejeshi mkomori de kinyume henda shangiria hakansida na olandu ibobdenar wamhalilia hata tsawa mpia waja wasunzwa mabobdenari wa duonsi pia hauke malezi hao malezi ya udhulumu yensi sha karjoja wakati hanomba ya diba haraka ndi ya diba mahajana kati nilo mahamisha shinja kawelewe fasirao
shaba hainu anklinge dono enjeza nemaha amuelewa ndo ya ukanabane bwana inu si sharti mimi wami ni idive ekancho shinda ti conscientize mwana hangu haelewa uombe sema ubungujo diva ekanja shindo diva mimi mwana hangu ngujoelewa maudu ya ndivili yende mba anklincha shia hangu shanga siwa shashi rielewa weheliyo zenongo zinu hatowana kartina mba valori wa inculkeo abo wachujuka uja wakauhe mabon wakomori kartujirande kwanti ukana eze massacre zaho ozijirio humfarata za violence izonge zijao hawana wakomori wazalwa ni wababa na wazazi wakomori hunu Faransa karjaparo shindaraka anti rafikiri enamnaje ezinu zabari maele hayasa maele na bale mwanango ndare mwa mzinga beldeme hausijinda hubeni ya ulawa yafe na bale mwanyanyange pirizo la bometi izo sinde population ri hundra na oneze consequences izo inu bahatindi nda hivi haukansina subuti na beli njapizo nyezi mbu ya rapiza inu shua haumavu maarifa haumavu mjipango haumavu imani izo ndongo za ukarikensi jifikirilie haukainde tama ya hatu leo wanawenda ukomori leo walo ihu amba kwa naureje iho komori wana wa Faransa heze tabuza mwenje heze tabuza majingo wa madeshi mwana hangu mtiti hafanya mezi mfukare komori baho siku ya haja umasihu ila sabiriza mashamba papa na ndera la ledingo hiba umonjengo joka urengo hapa se titse hata tsamba odo ya sa formate waso afiani zenongo zilangizo normal siwa komori na rejei harma akli abo kechukanga mambo nyima laba hausi malaba ashe jajo subuti shabe seritalwa ne hikma hauritwala no uoni abongo na rejeza kweli banga sina ndongo zinji za uridailia nga sina ndongo zinji za joripasa ilirikano sahilifu wa maisha ilirishinde maudurikane tama ya harmansi hatu shakartsi konyo nzima kartsi konyo nzima heni mrungu biro bavuni hende hajihuvia heni mrungu anzo ikende shefu banu ngarjoju hatarisome ye falsafa ya anarchisme banu what's msaja haja yo discipline ya wangarjoka unje harma wandwa Bakunin c'est un grand philosophe russe Bakunin je dois avoir un peu voilà ngarjoka usoma ye namna namna ya he anarchisme ikabane problemu ya hatu hierarchy problemu ya mkomori yesumu ya mkomori hierarchy ufaume na rejei harumaye anarchisme risome ukabanu anarchisme yokaba jaha shefu yo waha mdungano waha discipline waha namna ya uhenda ili wangwende shawala wasaya wala jirendo ma republique anti ma republique ngojo fasira ma republique ngojo ze valeurs za ma republique avansi si ma démocrate ngojo ze valeurs za démocratie. Vous croyez que l'Afrique c'est pour la république et la démocratie? Zitizatu hizo armanongo za hili na risome kura zinji za sociali za wende sa societe na rejerende rasome Karl Marx et révolution ya jeunesse et révolution culturelle ilirijue namna ya ujipanga rensi ho hamuhadazi wa demokrasi na ma aristokrasi na sijindo bina portokrasi na krasi wao pia jonrabu labon sizinji hunu wacho sharma demokrasi
Ngereza wao kwa na demokrasi wao hana mfaume. Danemark sizinji Rensi Arabi Sauditi kwa tina demokrasi no wengo wao hule. Ngoti demokrasi rijari ifanya jimbo la ujihadaya. Aka demokrasi nderi fanya we distraction inu richo ujua. Ne demokrate ni mrumu jujua ujidafi, jujua ujidaida. Na rejei rike mawazima arangalie socialisme. Si c'est ça le socialisme. Le rejei la société une direction. Rejei rijipange. Rifanyeze voting za kihunu riwa wakili wangu za kweli rifanye koloko. Haini maha wadoka koloko. Ya hawa komori kaunge jorenga nchumbili haunchundaru haunchunne ya uparo wa komori jeriken siritualie za kweli. Eleone maudu ya hatu. Ni heli ya ushindari tsange funvula za kweli nsi hatu ipuhengayo. Karitima kapablo nongo hama ndizo. Izo urisa na sima ben hau karezifanya. Karati hata mirakli buhari yabo. Yo kestu ya mrujitole ya basi tu. Ngarijo ushinda. Ngarijo ushinda ngam amini. Au kana ngarijo ushinda ngam amini. Ngam amini thumma ngam amini ya ukana ngarijo ushinda. Watsina hata mbatambu ichoka o yonsi. Ngarijo ushinda. Bongo namkerafi. Aminiliane. Ritoleane zenia. Rieshelee mau. Rieshelee eleono wajao. Akawanu. Anu toujours right kasina muwa. Yako karna ula wa mihima. Shange lazima rike kapable mihima yu. Rishindiri dwe kingia. Shaitsiri rari yende. Ukarishindiri kingie. Ndo karishindiri ke. Kodonzima. Karchushinda. Na rumiesa jesi hiyo hini mru ya jikome ya maruhe. Rirensi ila utodo hamba vanu mkomori. Uo katsutsa mabadili vanu mkomori ndami nawe. Yabo deja usahu negativize ze nongo ikamba vanu mkomori vanu hindiwe we mbushi. Chuji kome ya wewe wawe umaru hamba kaashe vanu mabadiliho. Katsulinda mnumru wa jina ito ndami. Heli nifanya o. Na niangalie ni fanya namna ukaripengayo. Hao nifanye namna ukanaze error nazifanya jana nsizifanye leo. Ngarijo ushinda wallahi billahi. Rivehe wa komori. Hatensi badili. Ngamjomnikani misali za nsi nchi. Ikao za nsi hizo wakaufanya revolution. Bahize revolution hizo za andisavo nze honjia harmazensi. Kwa menu Nkuruma haka anexil. Ngaka ujaja kombowe Ghana. Hata yake mfaume wa hayo. Yai wasilisha hapo ya kanza iwasilisha. Yabo ya jahidi. Haile Selassie haka anexil. Harme revolution ya Iran. Doishi ma Iranien. Bahi Ayatullah al-Khomeini haka anexil. Mfaransa Ayatullah al-Khomeini harme revolution ya Iran. Na wende akaenda ke president wahe nchi ya Iran Ayatullah al-Khomeini. Wakati waandise revolution ya haka Mfaransa hamobilize diaspora ya hema Irania wale Faransa na Europa. Watia walembeza warumie rankli za hao wafanye bwana hao de loin wasinaka wakabwa hata revolution waswili al-Khomeini haro hanikiwa za dhamana za nchi ya Iran boka irenge na wakaja ka Iran Sina ushinda ni wazi hizo nchi zinji zakafanya revolution ikaya owa mapion wao kwa jakaya wakawa bwana yahe apartheid onze hata i dunia pia wanjie wareme Sud-Afriki wala waongo wakabunze abangona sijisuzestime sisi wandurulo bonze ikaya
rirendwa ma refugie bila uwenzo kamitsime na sewa kanga njoula wanife njofungwa shanga mikonsien ngamikonsia ya hemba na inu yo sati amini kati mlichoshinda ya mtoro weyo iso Mwenyezi Mungu wa yani kai ça fait partie mitsi mjinga tisomo ya ukana Patrick Lumumba haulawa hafu Amiral Cabral haulawa hafu Sankara haulawa hafu Muammar Gaddafi haulawa hafu Sekou Touré haulawa hafu Mathieu Kirikou haulawa wawenji Benyambe waula watwia shangara amenio wao ikabo wa hafa sikana ujari njemba humarambe awanaridaze banga mona wala wafuashe ngar amenio mbana hinu minga mikonsien ya ukana nga wangu walo maasharni wasuhete we mori hangu ashwe ngar dayo haki za wanansi shana mkerazi nyinyi mlo wahara ujitole na mchojarika nkonyo nzima ri aminiliane bambe senyi sotsanga fikira shamsi do jivura mjirende ma spectatori na nyinyi ma actori emanansi ulo Faransa yashinda ya hunda bainge usiku uzima ya hunda 50 euro ya ziba mwanyanya ulo Komori bainge usiku uzima mwa maha 20 alo Faransa ekacho shinda hende mwendo wa hundu 50 euro haziba mzaza he Komori hao mwanyanya ulo zahe ulo bahanu usomo bonze shindi hanjia hambazo uongo tsango hamwe ekonomi ya Komori ranza kujanza raulona kiritasi rauchona kiritasi ngutsango amini rengeza nongo hizo uziti hamwe wengo waho uzi amini utsilinde mgumba jina hajahazi amini ataplas c'est comme ça amini ya ukana bainge hubuha bainge diero paroba manyanyi ho diero za la Faransa ushindi hundangene diero la kambo mwana bale diero mjobe mdukaza unsuhamba wanansi kao haini mwezi ngwabe hama pesa Komori haini mwezi waona wanyanyao wasoma obonzi wawabesha mapesa au wana hao wasomao wawabesha mapesa wandu wacho jare ndo marensi sindo wandu ritsangao na mkeravi rijipange za kweli embwana nirumilie ustaarabu enda mnyo bangari jo ushinda kabasata miracle waharibana azalika na ujwa uripo akuye helini ekanga sinkonyo nzima karna ujari intimide wa helinu ekanga sinkonyo nzima ngarji protege banu wanadamu ikayao wahisa tama ani shangwa wahara ho avue ya ukana ani tsibanti hisatoma si hisatoma na wanzani wangu walo Komori kaoro parana udila namba habara bomze kuransi watawale botsilinu ba hunu kurancho ala ila pia ola hisatoma yangu amini ya ukana yemu mavutwa maya owanahe ngwajo wenshi haruma mavutwa maya na ubungufu atsicha mimi njahisa twamaya raili ngami na ngamrofia ngam amini ya ukana NC yoban hauka ipwengayo mwanansi mkomori ngeban hauka na ya hunde mshahara wa kibinadamu mwanansi mkomori ulo Komori kejalazi mwambangulo ngena nzaya kejalazi mwambange na nyora kejalazi mwambangu tabiho maji kejalazi mwambangu tabiho nsoma hangu tabiho lapitali za ujizihira hangu hizo mimi ngam amini njahisa twamaya ekanga bo wangu wa hisa twamaya mimi njahisa twamaya zabari hisa twamaya kwa ende sawa wafanyazo wa wanadamu kartu sofikiri wanadamu wajo ufanya njema rensif sikane sijiralie na maopoza yokana avansi sisi ngari ni baraka sindo andu amamatu sindo andu ando bi parce que il divertisse il divise ngasi clanzinchi na rivensi mundu imesa de côté on n'est que la diaspora comorienne les patrons des Comores comment on peut imposer notre respect c'est ça ce qui compte
mapatro enamnaje enamnaje tukankonyo nzima hata wangu wa dize rikane ma representa wa hatu harme parlement ya Kifaransa harme parlement ya Komoro ekanga wa incident diplomatique urongozi jirio wanansi wa Komori wajua udaizi haki za waishiliwa rikane wangu kangwa juhanda mbio mkomori adwamba ekali bien hali vijana mkomori adwamba ekae kontineri isi ngioranzi majana mane hauzi majana mararo kiasi au kana rejeri rinikane akili jawana watiti ya ukana wanrajirende wana watiti walindwa wakane akili Mwenyezi Mungu asari nikayo ngasi wakari ifanye hazi ngasi wakari ifanye hazi rihundane na maana sile hasara singa mina jomba hangu zangu lomasiwana dommage anipara tau hadisi si ushilizana haku sa fonctionnaire wahe dawla Komori bahengu na kana bomze sawe kuchujwa ujahunu si sirilo hunu archungo udezi wa sababu ndawe mrendo mbahazi hayo ende mjomba shamwini mwenzanyu ba mrenda hula heni ba wadende mjomba ahu ni balangu nelezo kukaradhi waransi zenongozinu mwana mshwangu bangono ola mumbeni wala mnamjufumu mumbeni wala chola waransi zenongozinu ya wangaria chola bangu jobanu hana fasi ngulibwa mbabi yengu rendoche ani balangu ngunelezo wo fonctionnaire wa dawa wo jeshi amemta umjomba hangu discourinu waimana si jeshi ndo nambia discourinu si masheli za ndongo sababu mjongo juu na masheli zizo kalma ikao lambani mwana jeshi shabese kuchulijua la patrie ou la mort nous vaincrons le kalma ido salikansi harman kila hangu ereja fola mola hangu kabati namna udushinda ntuona atambaba hangu atamzaza hangu n'importe qui ujoka ushinda jantowe makalma ya harman kila hangu hiyo sati nyenyeke yani hiyo hapa ule shiba kuna ushinda hata asha kuna ushinda unzie bwana ino kasati amin ango jo badiba misati fu mitifu shabana mwenzo harman spiritualité avant washashi ndo tushinda warambu minga miro incarné Namiro incarné, si ça existe il y a des siècles, riro harirejeziwa parce que à l'époque mes missions ya hatu ya dunia ni kejakiri Mwenyezi Mungu akaurejeza mbele timize mission hema mero incarné nga Mungu Mwenyezi Mungu yokana une des dernières incarnations ya hangu ati joro hanende na zangu harumwe mbebo dina wal shansa basirejezwa hunsen kamwa lenza kanga bondo waro hufa shauri la hao kabatina mna tujua hufa tout le monde va mourir mais tous les morts n'ont pas la même signification donc abo singa amini ndimjo pa bomjo tawa kuna ushinda uneleze tamba lungu banu joshinda tinikento chani hamba yakanangu wewe dojo mnabe kanani rense bwana yinu bangono tsawe kuchujwa uhuja tsasingaridezi wa ngari hai ngamfikiro kama ne famia mtume kwaje kaudeziwa kwaje kaufanywa chantage emitume pia nafikiro keze famisa hao ni twanda enyi hindine bwana hanu nduambie kondo wajangwa hutola uzibwambe shana mulao bawonge mduhazi ngujwezo afanya kutsikia sa ukana udola umiwa handongo ikaunga mzambo hawamzifanya ndabo mimi nitsimana mtiti ngamina wana waili ngamlelo ndabo ngawe kiasa ukana ujodoambilwa ndongo zanga wana mshangu tabisho abungalifanyao chantage alafu bawe ukubali ngorejeike kweli wewe ngojo unabe ndongo hamandizo wawanji na wanji wa essayer jamais kwa na
ukamini ngam ngamjovufaa neshe imanisho jikra ngam amini ukane komori ngajo badilia ekomori ngejo hunda wanansi watwania ekomori manansi mujola hezenza ya zaha udhulma ngojo ruha shamsu juani shangam amini njahisa tamaya mimi njahisa tamaya kango mundu hajam uniko discours ya kiutsinzi futoma ya heli yo kanano daza uhimide Mwenyezi Mungu rengen sirini keanzali na habari na fatihuna ndobiwa renge waikaze mateka waangalie iwe kaudo hunda wana mapesa uje urere hunuri jwa upemitsa minyori jwa urenda je babangara nzori lembando hanya umaluni wa utsinzi futoma ya ukanangu utsinzi futoma ya hensi ya haho shangwa ona toma ya hatu sirloma ngarshodoro aromereani sijau bongo ya mwanzani wangu ya mwanama ya ndu zangu eka kuna shule nsaidia usijauja ujitaka mango ntwankili ndatse bwanani tawa eka kuna ushida unsaidia undetsi zibaki arna akili yaho ni imanisha yaho ni heli uelewa we dunia na Mwenyezi Mungu shasisi mimi kawati mtushida ntowe zenongozini ngamina amibanu ça fait presque 8 ans, même un peu plus, parce que panafricanisme nsiandi saranzi komori, shede onro sujodwane wakabandeze rezo sociaux zino, des akauchongarlo. Chowa njua ongwa jua kamimi panafricain convaincu depuis mon enfance. Convaincu depuis mon enfance. Bahinga sina mahaminane, mamna mahaminane lo Faransa, njaja humwade, nyezumuna jandensi wame hune kangwa bensi. Bahi emahamina na yunga mijuma utofanya ibada ya Pan-Africanism. Aho iyo hata asimigwete jaka ngenania za uka president. Iyo jaka Muhammad Tiani jaka ngenania za uka president. Iyo jaka hata Ibrahim Traore. Wita asibana. Wangu kwa jaka welewa. Hata abahangu kwa tuelewa. Basi kaulazimu Muhammad Tiani na Ibrahim Traore na simigweta wajofanya zila ngesailo wako Morwani swelo kai vanu ha concept idongo hamba Pan-Africanism wa ne Pan-Africanism vanu ha vanu ngamona zensi zila helu wazende sawa ya discours zendongo wafanya hamwe zensi zao zila pia zusati zamba bamna mahamina na ukanensi hatu ristahiki fanja. Je crois que je suis même le seul jeune comorien ya évoqué kanangela zimori kane yani Union des îles fédérales panafricaines de l'océan Indien. C'est pas un miracle. Ça c'est la suite logique de l'Afrique unie. Ngasina mahaninani nge mwanama mwanajeshi shamaskini ngawakatili lona vous, quand un militaire sans formation idéologique est un criminel en puissance. Engeba logorishilio ngo amini bahi jukaba hanga oja Ibrahim Traore jukaba sainu ekomori ngaritsa hao enamna jerjo kufanya uzima wa hezisiwa za kipanafrika za bahari Hindi shamlono dabe abahandu wakomorwani swelewa ombabi abahangono abahirendi halamoti ngotsona ni mrari bale Pan-Africanist shabanu ngabo Pan-Africanist pan-opportunist tsena na mtahadhari wanraya wanyumeni wanu wajirendo Pan-Africanist banu ma opportunist wansima Pan-Africanist wanangu adunga opportunity ba shakwa patima convaincre ngamina mahamina ne banu ngamuosomeswe ye chemicisme ce que c'est le chemicisme ngamye isho ataje hundele wangu kwa tunelo ashanga mjokana de sevana mahakume undungwa joelewe chemicism parce que ngamina mahamina na ndukwa je kawielewa ya Pan-Africanism ria ndocho damba ola mfumu wala mlevi wala cha udezi wa hata ndukwa chuelewa mangabinda ya ska evoke chemicism ngami evoke ataba senu sirendwa kafiri wakati wala kaudea mtume wala kaudenda je wala kafiri wala Islamu wala simkomori wala
Akasema ngono wanawalongo Mfaransa pia ni mraba hangu jirendo kaye kemiti wanaraza yahu wadongo utie kura dank harmaze wazifanya kami ye ank ni mraba hainu wala ngyo à la mode tout le monde et là tout le monde commence à se dire ah mais c'est vrai vous allez voir d'ici quelques années d'ici 10 ans d'ici 10 ans ah oui vous allez voir d'ici 10 ans donc mori swada silo Faransa baba no Mwenyezi Mungu harenika mbavi bahati ya ukarjerwa ne dunia heli ya dao na ripashie za akili tena hako wenji wa hatu rijao hunu wanukwa pashia ushande ziungo za akili wanukwa zirantibo mabangoni hula yezi songo fikiri maele na mfula mbantu ashenda na fijo na hayasa ba cheziungo dezilo Faransa na kerazi ri voyage mbabi za akili tena rioneze nongo zijirio hunu rioneka banu kabatima stanjabu banu inu tima stanjabu zinti miracle za lowinguni za siha wanu wanadamu ndo azifanya aneni baba nsitizi nyama si wanadamu ngasina akili si mabana hao karfanya njema rititi heto maya ngole otsiono wazaza hangu waikoni unjo babariki ba hususani Mungu abariki wazaza hatu wala Faransa au kawala ndo wala Faransa ndo enda wahezemba mdahashaila wandu watuha balaze buji nzo mwenji hai si haba bari mononi haruma ze video ndio mkohanza limononi akamvaya bonga msunguli amfanye turu ya hele dishio mkahamandu akahenda hedge wandu akazungu sel camp angafikiria hivi kamkarati boa ikoni bamnyezi Mungu ni kauhu ikaya uko jani kiwa wandu pia sisi wa sinergy Mungu arjirendo watu patiti rijirende watiti wazaze wenye uzaya wenye ulela marisa ya marilela rimstehon namfikiri hama umfuagazo nuana wa ikoni warendo azireo hama ijo kamuhimunju henyonsi pia msoma hakama mwende mashemeze wajiri mahakama jazila sijiri shamdas leonga mda hiyo mwenji no wandua nyinde mawatsa wa mwahalilia nyinde mwahalilia hata mwafanyia seni bobishioni mwaorendaji hata mwaezale fumbulo bobishioni warenga mwabulia mterere yokusi jamda banu ngarida hiyo mwenji wala ndo wala Faransa wakauhuja mchoka uona haya wajuhamba ngarendao sha ngabo zinji za udari nsumdharauni au kanyinde marizaya nyinde marilela nyinde marisomesa shana mkeradhiri madene za kwela uka adabu mbali matwanzi mbali fikihikeri macho na henu wakati ulona matwanzi yabo kuchupangayo lazima urike makapablo hambilane za kwela umji wa ikoni ujoshinda ukanyuma nje wa hao independamment independamment tijisho nondeki tijindobi independamment zemali zido ikoni harmema zama ya ikoni wajushinda wa hule groupe électrogène je sais pas de convier KVA yajo alimentum mji wa ikoni kamili sha on pense petit on reste petit on pense grand on reste grand et quand on fikiri ndongo ntwiti otsobaki mrumtiti ekango fikiri ndongo nkuu wobaki mrumhu bane cerveau inu muscle donc eke cerveau yaho ngawe enfermer cerveau yaho ngyo haruma wanandongo watiti basi abuze muza uchoka titi hakakuja muscle force kuja yinika kwa ya ufikiri ndongo kuja hiyo ngo wazazi
za hatu ikoni kirazi msijabala mjamdufanya hizi haka banga uzilo muhimu na mjipange na mkensi mfikiri ema udwa ikoni ngioche ena mna jerjo shindarikani grupo elektrogeni hapa eze 800,000 euro rabeshe wa 80,000 euro rabeshe wa zorjeri temaji ezi wa suli jeze mfio za hangi zonda ila pare rahadala yeza shawana ndongo waki helija hai haungo nwazazi wala kweli wajua narisome Yasini badi ninyi wakaidi wa usoma Yasini badi nyi wakaidi mafikiro ama banu weka uchenda usoma Yasini hapo zinongo sobadiliha ngari mjizungua badi mjizungua kadozi njika patisa hundakana wanadamu gwasho haunafiki hawambilana ndrabo wakasiruano ikoni ya hale wazaza hatu ekanga sinatamba mwenje utsorwaze mfio ndo avurizo mamu ubalaze mfizao lazila ndo wavuriza zo wabanzazo inyaba hainunga nyinga ustaarabu kamanzao mdo emavallahi mkane matswanzi wakati mwambia nukanima adabu mbali matswanzi mbali fikihi kerimato kamanzo mhaliliye madhalimu na wagangi na wezi na mamaluni mwahalilie halafu mdofanya sambla zila hamba sambla shajondao mazama ya ikoni alo humo tsanganya hamka konyo nzima mchojokana mwenje wahani shanga mwanzo mhansize badi hizo zidopatwa wangu wende wafanya biashara huja atake kwa shindu ziliva wende wachuze na mtsange na mkenzi mtwa ebanu narifanye devi banganye na wanawasoma electricity faizi bani hangu mwana wa Shafim Shabani wawenji tsafshidani wawazi na mwapare mwambie na mjembrifa mdeleze comment on peut avoir de l'électricité indépendamment mwangaleze références ze groupe eba namnaje sirlo mu faransa tabsho jotsangala mbe umjwa ikoni ngari jeza opano solaire on s'en fout ne gouvernement d'abord changa mwanzo mbaki haruma unafiki na wanarongo tsawala wa ufarizi wakiumaluni maparo pangayo zinongo hizo ngeziri sawo bazaza hatu ikoni umjingo risao emandamano yala akajalingana nanyi mlingana na rongo mkuu rahana wana mandamanyo wala wakamande mazungu selebishio hamando wazungu sa welcome alafu mkenzi msome Yasini hapo ngorishilio hai hizo ziono na njiro na zaza hatu adirikini wobajana nino msangani wa sulida ngabo awanu wasujo karmaze sampla hizo omba sampla nyinyi wanyinga mjuwao yakukana kamna uhuru pasuke nyinyi de mwatsawa mavuva mana wanu nyinde mwawahalilia mwawarenga mwawahalilia mwawabana mrenge nsimu yangamiza wangu mra sijaba mwajahalili na mcho watowa shamsi wahalilie mradi wa banu garzulumishi hao banu karsina mwenje karsina maji karsina walande majevinye wa haja akati shata mzazangu mzazaka mlati mba abanatu wana hatu amba kwa na uparujo jahu wajuwa hatu nezimpareni ninde mhalila lebotsilo ninde makubali riashi harma wabungufu mhalili wabungufu huo ninde mjisio watiti wandu watiti shahla kuli hali inde mhalilia wa corruption hiyo no dhulma uone batani mratsilile bahare mjuwahe hala faransa haja katsina mwenja mba koko sina parojo jahunu tsena ba sina mwenja yaboraha wana wakomori ngwajo badingo Ethiopia ngwajo badingo wawashashi wana wamaha 20 usiha wafikiri yoko komori hiyo wawashashi kujambaza roho wado yuheni mnaso johanza ikenswa bilia juhata wahaibadingo Ethiopia juhatawa yone daraja muhalilia lebotilo mwana kwa loi hongwa na maroba hari atangiwa ajala hongwa fomo barini ngezi marponesha
sababu hindi ngamjoka hamba izo Mwenyezi Mungu dofani izo Mwenyezi Mungu izo mbuda Mwenyezi Mungu izo nyinde mahalilia leboti hilo waikoni mji wa kishujaa mji wa kiwatwania utoka uja kweli mrengwa mralo hichwa ngarendora wazema hamine ya kamili haumitsano bahi on est plus aux années 78 ya ndovin ya liswali na wakati wa liswali masakri yafanywa ikoni wajiri mahakama après nyinyi no ani je me dis mais c'est quelle dignité au 21e siècle walo wana wasoma wa mrabaki walo na bac plus 5 ya droit wala na sijindi master 2 wala doctorat wango wenji majuristi walo iho ngasina umishujai ngasina usufali jai ngasina maliza ngasina nahiani ngasina sua msaisiaka wenji kwa jajuazi alhamdulillah rabbil alamin ngwalida shamina fahari njenwanika ilmu za droit kwezi nso wijua. Pour eux, ces gens-là, est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que Falidja est quoi? Procureur wa Kamili. Est-ce que vous avez normal ou kana umjiwa hanu udubilwa urala hitsa heli la ba heze nungo zile sajuka zihundu tamimu haushaheri hauna wafu ani ujokaje nezi munapone shari wala nchukabu tsika waombe ya shamchuhamba ujokaje umjomba hangu wa shirafa engeze nungo zile zindazini hundu hauzi hundu hasanshule hauzi hundu mrajina ujokaje umjomba hangu mwadi shule gula mali eze nungo zile ujokaje engeze hundu fakri sham nungo ila kana panu ngabo wandu warilwa marensi hama au amanga wandu wahuze maiti ya hatu nizirewe zila wabazeze nungo zinufia wakakatushule leo ilo tinonga kadwamba banu wetsinda ilia ba wetsindu zangu badeza hunda walange jojwa uhunda nge jojwa hundo wa hahunge jojwa zila kezi jahi saraili kesina dalao sham halilia ndenge wangu aviseze nyumba za ikoni mwafanya nde mawakala waho ushababi wa ikoni waundu wangu wa rengao mrenge mabandi pia maadui mavayu makrimineli wahuzeze ardhi za maduzini watamisankada na makode na mivurano ya mijina miji na problemu shina mrangao sirajo jarambe sijaungarone hausi hindu wajinga malaba ayonde tamamwionao waikoni konisima bani hao karjitoshe likane komuni ya jokangiona mapesa ya tumba mpaka ya utoa ubure rijoshinda mazama ya ongayo le chama lilo na mapesa mashashi konisho shama shaka suda shawana watito wakwa tina mtini mwa 10 leo ya ongayo ani mabani hao kana mkeensi mfanye collaboration ne komuni ya meria za kweli ufikirilo maendeleo ya mji mfanye collaboration ya za kweli ya hawa domanga za kweli hama maendeleo ya za kweli sidaka mjemdo saidi wana teni shanongo za kweli zijoka na mavuna zijoka na mwere wa kamion pupelinga ni incapable ya ulirepare saido liheziwa eshindo hal kadhalika kishjatim umsihira juma wochorende haje temple ya Suleiman bin Daud urende haje temple ya Suleiman bin Daud wazala generation ndaro msiruko chaparoti likana Jabal TV nikazaba hanu ya kademe dianku ya dunia ya hengenge ekomoni ikazaba hanu longo na randa jamba si coopérative de pêcheurs coopérative ya walozi kwangu walhumadi hustehi miuhanza njustahiki longo nkura hana izo ntutu
nsitsona hamabo mhundu ba izo ndongo tutu na mfikiri la kweli kabanuka jahana ndongo nziro hamado mndu unyea eshano shahahe izo ndezijiriyo na mkerathi mwambieni banga mnyeawe zanu yongo jwele wachi we mlozi ujo uroha bengo ndalowe ubalale bido la wile mna butei wa wili wala utia harmo motoro renge butei ya wili wila sahombani abo kuchunyea eshano shahaho unyatsuka usisesiruke ansi ujaze najisi dezitengwe hakangomenyo bala wandondo urengerifika amprofite occasion nurongoze kuzikiwangu alhumati mrongoze walozi wa ikoni haujimlifu nimnikeni hikma yinu yaukana na mkeradhi mbunguze mbabi ze butei za plastiki zila na mkenkonyo nzima leo mdo na kooperative mdo hula fu za 200 litres au 400 litres za wili heni mdo yadoka na butei ya shinda irumia mahamitano mahakume ujebala wewe arme fi upompe wili utarme butei ubalenza onda tomelini shamsido jama butei menjima ndize butei zila tsorengwa zila tsohombone helila hapo rikingoda abo dailangwa ngwanye yao ya wangu walao shambro fradi yori kanio wayangamiza ndani wanyi wa ikoni yoke jangamizwa ni mndu mshujini haundu mde haumba ndani wanyi yomkani enga mwenso kana jauke na wangamiziwa eke martaba nda ya ora walozi wa ikoni ngani makapablu wa ukamshinde mkanemeli ya kilozi ya hanu industrial mdo enda ushababi pia uroho bure ndo alowe harma meli nzima wareje mje mlisenga zijakamili shaini mundu ngujihuya nafsa moya hahe kamchutsa hamke nkonyo nzima redingoze egoismu zinji bazinke zinarwasulisha baham rwalo Komor rwalo Faransa nku nshu hendelea mjumwa banu bati babu wakati mwingi msijofanya diversion sieleza mbabi heki ya sea hangu chicho hambaro ngamina ankili au ngamchone se ressenti hangu komuonenia avec esprit patriotique et force si sur le France rilonio icho jirande compte na yorjujo wirumia irizalisha mavuna irizalisha ngoza za kweli harmansia hatu emadai ya kinafiki watata hatu mjungu swamini bayonziro twambe heliyo shaidonde za kweli na mkera bafiki hikeri macho madai ya kinafiki ala sida joja no mwenje joja no mwenje wanadamu wa aminifu wanadamu walona mahaba ya hansia hao na wao nyinde mwa wa hansi nyinde mjo wa hansi sha kam nyinyi mkubali au kana banunga si wakardirni kwa ziwizi ilirini kwa leso ya bleu rende ra hale zirire mema hotsi wanadamu rijoka wanuwezi mavalimu badi abo kamna porto pangayo nicho karmeze tambu hizo abo ba nicho bakamemba unafiki ya hemba buji au kana hinde mana mwabale buji randa abo kanusu ya hanyu mkaenda mumea nao jana chaingezo ndabo mjaka umea nao mwahansi hau amenifu njoka kapabli mwendema wa hizi ze fijo malahoni hau harma ze biro za hau zinstishanda ukana zenongo uzo zitwandi saha unafiki ngezendelea hau unafiki ngezijohi saha unafiki kariransi bayetsideli upangayo sikaulinda haku wazazi wa ikoni ni waone wafanya mandamanyo wafanya marchi ranzikoni hata hopale de justice haudai wajiri justice yahe umralo hitso hamada gazo no nyanya sware zire shatsiyonda udafanya turubishoni na la bougie adamba abanunga hindi ni badi hao karikani mwenje wa hatu ngamundo mwame na wezi wazazi wa
waikoni mlo wala nitsi wajinga ni mabana wakambe ashena rangale ngasina zumratil jadidi ngasina zumratil musharafa ngasina safina ngatija tijinda uwini bana tisururi na hindeni mazabu wala ndani nyonsi pia na mtoka ansi wani ambe nganya naralenga esinga sinaralenga eba no motoru joshida ulibalie banu omjunu kamili ngaranzo combien de kavea na mauzi swalo mama ndushida muhule hawa enga jipangaje rikane pano ya hatu abo ngamrenga wando hazi wana waikoni harma societe wa mwanje ya ikoni wafanye hazi wa rohe ubure nini banu mhunde na mwanje shado kana ngamfikirio kibungufu na kana ngamlinda wa hariwezi wa hibao wando juka ujajwa mwerenu mwanje wakanyinde mwa wabe hayabo na nyunjwa kawezi omavali motso rolona imani shahensi amungumka ulinda wazaza hatu walohunu Faransa waji halafu mje mfanye sambla ya kinafiki na mjuhe wanu rejuherisa wabishioni resome ya sini hari wala walo Faransa wajuhe mrio de wansirika Faransa wadia ngamrensi baba ngamwane ho harumwe mashuhuli ngani mwana honi hapa na hindi tsena kama mansile butsilo lejo ndabu kamchutsa homji za kwetu rabo mjo watu kujastahiki wa shehelio harma ujinga helio watu watamba mzima ushindambe shide na wajue mro jumani hawarma media hawabuhe notabilite wajuambe kanae zembezinu nsi ubinadamu tudorenge zembezinu mozi torture mozi taabisha mozi rosambio mozi swafiri na uziredaje entwabili mje mzile ubibi ubibi inyama uyo ya stresselwa ojioni bo masimu waja waile ntwabili abatankila ahungio stresse vous rendez pas compte wetsinda mionde science bo waikoni anga ngamchongo u stresse za akili za hanu zirende akili za zinyama haukanga mlao zinyama zilo stresse zisufre onga mlao nyama ya nyama sha sufre c'est pas pour rien et que dini one saukana mnanyama ujoka ujauje ule mfarie umweleze umrongoze ufanye mnike bahinu njemade c'est pas pour rien science ya behelio ngabo ze conséquences chani ni normal le fula mbatwa shenda ola kwes le savoir-faire de la jeunesse iconien usafirimbe c'est le savoir-faire de cette jeunesse là ils sont pas capables ya urumia kila na paraza zano na mibwaza amangale babanu litsangani hane rihule moteur rihule pano solaire abwaza na rangale banu rihule ripartsa pale mazamanu rihule meli industriel ya ulowa ili runguze ulozi individuel wake ulozi collective anarangale banu emazamanu banu tsipia rihule traktori dzima homa ili rirenge banda juila koila ya ikoni pia banda ju emazamba ya lodingoni maserehini ala pia ala ya ikoni nganyine ngu ya ikoni yeranzie ekafunila ya ikoni renge mazamba yao ribue mahindini ya ulima rihule matraktori maili ya kinshi matraktori ya ngajojwa uhulwa kinshi ya dolima ze parceli hizo mwana muikoni hawe muikoni anjalime shari msahilishe rimulivise rahisi haurirenge wana wa ikoni wararuwane watsanu wasoma agronomi riwanike azime mazamba na malaho ya ikoni riwanike wendendo atsahe wanyanya wa ukume hawi 20 walo abure ili shanyinga mwanzao mbake helio mwantretene umezi mnaba directeur kwez sur le président kwez toa unike toa bangani banu ngaribishilia kwez kama simba uruma abo kwez na mwantretene iyo ngemaranje ni badi wo bungufu mbona mkera de kono itawa hale ngasina karni yo c'est ça je comprends pas ça fait plus de 2 siècles kono hanguni wa hanguni vous imaginez plus de 2 siècles kono wa harmengu ila wa hanyumba hula wakala pitali hula
mdusuja koba hawa halapitali hula ya hema lepre owadewa wenefu yika hujape honguni mahamajana maili bandia kaula zimwamba sisi rijari heza sanseronguni rijari heza sanseri honguni harma mahamajana maili shande kinyume mahamajana maili renderi pazen pado zonguni na rizida mungu sao rikazi anteni ya radio subhanallah kamchona kanabo ngarisi hao olio ya uheya ngarisi hao ibo bakashatu royal baka parlement za hensi ajoka riziko conserve zibaki monument sasi majalonga rizikuao rifanye place publique ya ulelo bure yode mbaki activité nzima ilo no ikoni des places publiques za entretenir au bure ili ma directeur wa dobirabala omnikani mbahengu mkaze ngamjo investisse ze ekra hizo ze projecteur mkansi mdiversite wa mpira ngamjo ndambi hata mhundo mwenje mdailio mwenje limdangala mpira chakati mjamba na rende c'est dommage c'est vraiment dommage na mswami hiba adabu mbali machwanzi mbali fikiri macho na mswami tajohanza keni mrongozi na minga mgeneralize pia kana ikoni ngerisao yotsideli stahiki njamrenge mabandi mwa shamhalilia mhalilia kamchujira nde konti ye valeur ya hatu okana sisi mabani haukanzaliwa la rijoshindari mtowe hauri hezi raisi wa za kweli ani wandu mandata makana guverneri ya hunda voti ya voti wallahi hadisi hicho basi hata Musa wa kuchomishia hezebe jimba wa awe hareje izaho zawiyani endengu sotoa fatiha na usoma wadhifa bomu fatiha yono wadhifa kezina utowa azali hau imma hundi kwa mapesa usenisho alhamdulillah hiyo karadhi bomsa we mndu sharifu wasoma karadhi bainge bayo garijwa kanamba itaku da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa baina Allah hijab shauri waomba ukana daize haki zaho baingizo kajalaha hakai mwanadamu daize haki zaho mwanadamu yalaaniwa ni Mungu Mwenyezi Mungu harnika akli harnikaze haki za uzidaili shamdaza ngo abombaza wangu ngo jua mazabadi watsinzi hatamaya wangu wenji wakai watsinzi hatama wachobaki wachuparo fanya hazi wachuparo tsaha washome mhono hazi wachuparo tsaha wakane mbama yesha chokawe onzi wandu wao wazoea mweshwa hao wadwenda ba meshefatihunga sindawe wadumbulo mlango wende warende he wanzani wafatihuna lukman wachondo wakaujulana shazila entere wandu wako baki hao kweli abwanene hata na balai ya kelka zanojo fikirwa landwa kanakaya wanene bahata ula uchomea hongo wahe armezeme diazerezo ngofikiri ndovu na heshi al-imam bahata walivi wao bie ale retour yani kamsurambua ya kana iyo valeri mjitole yao mshwele hata c'est quoi ces gens-là c'est quoi wandu wachona conscience ya histoire parce que if you don't know where are you come from you will never know where are you want to go. Si tu sais pas là où tu viens tu sauras jamais là où tu vas. Et j'aimerais bien rappeler wazaza hatoiko, j'aimerais bien le rappeler baba la rekaulinda wala mambo ma chapeau bleu hao hindi chapeau bleu balanda wala wao likaulinda wala ngbarezo famu enganyenda mshenda mhuze
ndo bahi mrega mshita songa bahi bange songo fana na pupele ani haza hanyu wadisanongo mkeka mzitinizi iyo de anklia nduna na ndeza nongoza lisho ikoni za timu nduna nabi de machi de pare do msihiri dazi zote aino kabila hindi wananadamu yote dehelo angwa hale wakaya au kasi risomesiwa kana ikoniwa kama Amazon nyujo fasira kama Amazon wanawashe magerier mfikiri hama wazazi wakao hama mbese kama sina conscience ya histoire hiyo njemshikeza wakama Amazon ikoni. Je vais vous citer Fatima Karibango. Cette dame-là, c'était une Amazone, c'était une chef d'armée. Attention, si vous ma belle, tu dois d'azungu sabobishoni, ya doamba edirikini la bougina. Non, c'était une Amazone. Je vous dis ça. Une Amazone, une chef d'armée, une femme qui s'est battue. Luishia et légende, ya Fatima Karibango au Kana. Hawana hata bahie yemzimabo ya hundabala wala mrula na mabele hacho jiwa hajitashono de wakawana naye hachamba wa wandu kume mewa kume na mwe jansunda banwe mdumsha wa mabele hajiwafu. On avait des Amazones bwazatwa ikoni zabari mkiri yoko liambari mjaja mrendeni wabongofu ala kulihali au ngwaro kwa sujue hega udaizi haki zao wajihundu ngodwa dore maturbo bishoni nitside mo halilia kamkaradhi makana conscience historique makana valeur inculquée njozi d'afin parce que le problème wangu a perdre des valeurs zao. Moi si je suis là je lutte c'est parce que j'ai des valeurs inculquées. J'ai des valeurs inculquées. Tisomesiwa ukana wansese mjomba wangu mjombariki ya mweti ya mwehe na muoskini wewe sababu mjomba ngojo mimi sujua wewe shami muda honi mitisomeswa karikana wangu wawana zembaya asumani ze madajimba samba simbi ze pesila bambao wangu wao pia orikana hata tisomesiwa zonja njasoma likoli yo tisomesiwa ne makoko tikatamba kansiba nshi lepi momba leo mimi tisomeswa kana ngabo madayaho waenda hata wavewa waliswe futuna Nouvelle-Calédonie bwana haziri lisho kufuni haziri bahi bwana haziri wavewa walise futuna borukai a Nouvelle-Calédonie lisome sokana ukana kwa hobanu wabanya wanazioni wa deportero. Imagine wazungu humu wafanya film très romantique, des films extraordinaires. Moi tout ça c'est des on nous a dit na weke makoko ngwabe wo ulava wahambie ngamlabo ba ni hambie hadisinu au kanemba kaunambia yo halava. Et ça vous savez ce qu'on appelle ça, c'est la tradition orale. La transmission de l'histoire via la tradition orale. Il y a des gens qui n'ont pas ça, qui connaissent même pas ça. Moi, si aujourd'hui je me bats, parce que je valorise aussi ma mère inculquée. Et je me sens réincarné, voilà, na mweleza numa doni vanu, meseno swachue, lokana, ngamjisa kama mimi, mindo madajimba samba simbi, shatirejeziwa, iliri jeri, muwe komori hatu yono, wape walo ya, si amini. Sikuna kauza ya Hamadi, mzanwa mzaza ya Muzis, siku Hamadi ya zalo, ya roha humbani, zaza. Roha humbani, lijimbo na mkazi za timkazi za, wala wangu wazinia reda timkazi za, mahotela Queen, Mbumbe, mojo fasra Mbumbe, Kizulu, le lion, Mbumbe, sabaishia iyo bombaba, Mbumbe, simambia ya nema infirmieri wallahi Mwenyezi Mungu shahidi wajua mzazi wangu Moses nema infirmieri na mzazi sambaye fiston bienvenue on va faire la révolution
saya ngwaze amanze manahanga yake bankie manahanga ke mini ekahuzaya ombe mwanaho yake harma yesagiata alhasanata yake harma khalikin nasa bihulkin hasana chausizabe amanze manahanga yake jajune manze manahanga yake jadoi wadi wala pia wala mavalimu. Parce que vous, on n'a pas de valeurs. On n'a pas de valeurs, ni à les défendre, ni à les inculquer aux autres. Et on devient des gens sans valeur. Sans valeur. Leo Hamadi e kasi ula watsifunga mjokangu jorenge bwana yinu ngujorenga parce que je lui inculque ses valeurs ya kana non ngojonga duniani banga en mission kujaja duniani banga mrasido kana kaba ni haja duniani baheni mrungene mission ya Aisha wabaki bese kwa sujua kala ngo en mission mission ya hatu usilamu mwamba hindi takwa itakullaha haithuma kunta watbi sayyi'at alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulkin hasana. Ni c'est très simple shama kamjaelewa etakwa ya Mwenyezi Mungu haithuma kunta partout où tu es watbi sayyi'at alhasanata fais des bonnes actions tamhuha ila dhayhao khaliqin nasa tunga wa binadamu bihulkin hasan avec des bonnes actions yoneta quoi ça veut dire tu dois veiller à ce que la société soit en harmonie. Tu dois veiller à ce qu'il n'y ait pas de la corruption. Tu dois veiller à ce que unyonyaji ou pédophilie ou maluni shaizo mzihalilia shababi bani hangu ujurengale vala la aho lazime mjomba aho ulona mshena wana mabani haho wende warenge mwana mshwaho haurengwa na shwaho mrani mjomba ulaba la dubira ya wote za la mwana umabosho na duje kwa ila hatso tsawangamizwa na watiti na titaramba tonto nibe ralishirini yao na radijana ahore nyama pesa marahafu ya kambinche alfoza ukaze mapesa bafu uya sisa namna kama uone bia uyo ya dini ile ameka mkinja mzinga namba hindo tonto nikebanda haya zoni kebanda o binadamu ngonda huru marque conscience historique, conscience za valeur bwazaza hangu waikoni bwana ma waikoni konika ustahiki irjokare stahiki ensiori endesa sharji bungu wakatsu amini ye valeur ya hatu wakakatsu juo winji wa hatu wando wachohuja kwa jani kwa valeur kwa tina conscience historique kwa tina hata utsirengo wakati mwingi sanzanchi kemlesha anvia urongo wa kaya sieleza banu hauraji force ya hatu sia diaspora rilo Faransa ili rajokari shinditsi eleza banu waikoni helia c'est trop nul c'est trop nul on est bon wanama watwani haundo hufanga rufuzu nezembana zin hotepe